Kada adlaw kinahanglan ko mag-connect sa internet kay nagtrabaho ko as work from home customer service rep. Tungod sa among nasinati na paghinay sa among karaang internet provider, napugos ko og pangita og lain. Maayo na lang nakita nako ang ad sa GFiber Prepaid og nainganyo ko og pa-install kay sa presyong 999 pesos, pwede na mi magpa-install og unlimited internet up to 50 Mbps for 6 devices. Paspas kayo lang application og installation process. Nang-apply ko og Friday, na-install na dayon siya pag Monday. So karon maka-enjoy na among pamilya sa paspas og barato na internet and di pa jud kailangan na mag-monthly og bayad as needed ra jud. Barato pa jud ilang mga internet packages na sila 699 pesos for unlimited internet good for 1 month. Tungod sa paspas og barato na internet, makatrabaho na ko og tarong ug ma-enjoy na sa akong pamilya ang ilang games, NBA videos, YouTube videos ug akong video kay streaming. Unsa pa inyong gihuwat? Go na dayon sa Globe One app ug schedule na dayon og installation para maka-enjoy na mo sa GFiber Prepaid. Thank you so much, GFiber Prepaid!